Иккитыгынча сыллар сағланыларыгар дойдурдунен улахан уларыйлар кирер эдирдэх мускурдах кемнерите. Ити курдук уларыта тутуудолгунугар Алексей Елисеевич Колковскай атынан республикатағы культура онна искусство кине, онна республикатағы народ аймнизин диета холбохоннар саңа терилте Алексей Елисеевич Колковскай атынан народ аймнитин онна социальный, культурный үле, научный, методический кине териллер. Саңа терилте слаячытынан Святослав Павлович Григорьев ананар. Коратыры ихинен үлели олорбут кийин үлете эмиске кеңен, бүтүн республика культуратын, народ айымнетін сайдытын быхарыктах сүрүннөктэх улахан терилтеға кубулыяр. Тыысырын культураларын терилтелерин үлелерин сергекситиге, кинилер кадрдарын методический өттүнен белемнерин күйүрдүүнү, бир сөлүн сорук быхытынан агынан Святослав Павлович Булене сатан терегер сарбахта бакка, бетин эйгетиттен тейен, үлелер кыган сите тухаммака сылдяр Семен Васильевич Хону, научный методический үлеге солбиячы директор доғынагар ыларга быхарынар. Ити курдук социальный хайысқаға ол егер культура эйгетин системелергер 131 федеральный сокон олоққа кирен, тосту уларыйлар болаларынан Сахасирин бастакы президена Михаил Ефимович Николаев көгіләхінінен Москва коракка бестягдаға түхерттен, эмтенер условияны жөрелен, учуталлары, медиктары, ол кенне культура эйгетин үлехеттерин үйректәхін үлете сағланар. Саңалы хайысқаға үлелерге, сонун көрүүлерге, саңа технологиялары киллерерге, кадрдары билимнәһиңе бастакы президент улахан болгомтотун уурар. Бүтегени 290 нөмердәх олунны ый сүлбе тохсус күнүгер 2000 сылга правительство председателин бастакы солбиячыта Александр Константинович Акимов или баттаһнак правительство уурага тоохулур. Ити курдук республика араслустарыттан биохон культура эйгетин үлехеттере талыллан, ол хигер бүлү билек улустарыттан, сунтартан культура салтатын сүрүнүл специалиһе Галина Самойлова, Нюрбаттан күндәдә клубын директора Светлана Яковлева, Үеһе бүлүттен киннеме библиотека директоры Наталья Петрова, Горнайттан культура салтатыттан София Алексеева, Ирах Муаматтан Александр Карякин, онтон да атын культура ләһеттере бир уйустата Москва коракка анал веректәһине бараллар. Саха Республикатын министрин бастакы солбиячы Надежда Михайловна Зайкова, ЗАЦКО директора Марта Романовна Гоголева барларын салаян, көрөн истен, биллер көстер бұрапысырдарға үйреттерін Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль кораттар культураларын терилтелергер музейдарға, театрдарға, библиотекаларға сыртыннаралар. Оттон Семен Васильевич Хон буталылыбыт бөлігі научнай методическай хайысқа салаян, бұлеға барыбытын иеған әлбәққа өретер, ағас кепсетилері тәрейер, саңа өлі сұрықтарығар саналар бұтын істер, сүбелер, ирдер. Бұ бейті туспа историческай кәрдис кемете. Интерегіней түгеннен Одинцова районын бір осколатығар тиен Россия президентін бұбарығар күттібіт болбыта. Бұбар түмігінен дойду президентінен Владимир Владимирович Путин талылыбыта. Үйректәхін бұғығар республика бастакы президена Михаил Ефимович Николаев көрсүйіте улахан умнулбат өйдебіл қалалар бұта. Кене культура егетін үләхеттерін еннегер анығылы олық ирдебіллергер олығыран үлі сайдыйтын бапростаргар эппетнестәқ сұрықтары ирдебіллері тұрор бұта. Семен Васильевич Хон научнай методическай отдел начальнигынан олус билиле сатабыллах кехіне Вера Степановна Сивсеваны тұрорар. Бұ отдел игінен анал салалары терілі біттірі. Ол күрдік научнай чинчии инновационной технология салаға үйәхе біліттен түріттәқ Сарданы Петровна Егорова, народ айыңнетін үйрети оны социология салатыгар, сунтартан Айсен Иннокентьевич Сивсев, статистический анализ отчетна салатыгар Антонина Николаевна Сивсева сүрүнүл специалистерінен үлелерін сағлабыттара, кенерттен күйістәқ сүбе көмі, прикладной инструментарийдер оңғыллалара уталытылыбат ирдебіл тұрарам. Бастадан туран районнарга эметирах бар болуқтаға ден информационнай методический кинертерилелерин Семен Васильевич сетиспите. Сорук пут чолка ете, тысырын клубтарын үлетігер саңа ирдебілерге лоғыран сөпті қайысқа нема бери, контроллахын, сайдар солга условия терилерге сөптәғын пағалары олыққа келерге сессиялерге тұрорсу, документары ахаттары, нәхелек бағылықтарын кытта ықса үлеләхін ете. Бұсыл народ айымнетін онна социальный культурный үліға Алексей Елисеевич Колоковскай атынан республикатағы научный методический кен ихінен саңа ирдебілерге лоғыран
сырын клубтарын үлетін чөпчулурган аллах саңалы научнай методическай үле кайыскаларын киллери үлелere саламбыттара. Ол черчитнен клубнай үле сайдытыгар проекттар толкуйдамыттара бастатын туран маннык тын кайыскалар кирбиттере. Клуб истас көстүтүн тупсарыга Джон сынyaлагын териге эстетика дизайн өттүнен эппеттехер анал костор оңгулулара ирдемите. Аныгылы олох ирдебилигер эппеттехер үрдүк технологиялар кирер. Саңа өңөлөрү терии условияларын терьер сорук турбута. Нехилени Джонун багатын интерехин учуттан сынялаң арас көлүннөрүн терен ыытыга болгомто урулубута. Клуб бетин баччулары эппетне сүктерилен тутулга соок боларгар юридической статустанан тастан үбү киллереллергер сорук турурулубута. Бейни салайыныга, сайдыга, сөптөк үле кайыскатын тобуларга чинчи үлетин киллери саламыта. Улус нехилек бахалыктарын культура боломочаларын өйдөтүү сүрнәһин өте. Улус администрациятын иһинен ытыллар школам суу нүңө кыттыгылах ытыллар болбута. Клубоведение саңалы солга өктенер кемегер республика үрдінен саңалы научнай методическай үлені көгіләбет, сүріннәбет культура салтталарын иһинен имытталары теребет кейбітінен Семен Васильевич Хон болар. Икытыгынча сетте сылтан Алексей Елисеевич Колоковскай атынан народ детем Арктика государственной территории кублер генеральный директорынан Сергей Степанович Семенов ананар. Икытыгынча 16 сыллаққа Илдархан ыяғынан Арктика сударственной территории Костон народ айымнетін жете болар. Күн бүгінге дылы құрытулақтық үлелі қамсы сылжалар.